Come ni say, nsuo bi beto yetusu na pa. Nsuo bi beto ase ba ase ewiem asesa ase weda na dane ase nsuo ogu. Omo e wo life e wo TikTok. Me kan sa prophecy no so wa ha. Say ase nsuo beto ase wiem ase nsuo pese to ase wiem ase mframa bi be fa kakra. Emfa sunsun mu ni agro. Me ba God bless you. Emfa odifo a wo sunsun eni agro. Emfa enu nti na me say NDC jata na eja bedia o jata na eja sunsun abofo maso. Enkomhye bia nu a ma hye besi from dakais. Enkomhye bia nu a ma hye besi from dakais. Enkomhye bia nu a ma hye besi from dakais. Enti NPP mpanfo muntie enye se mu se dom gu ba bia asole ma gu ba bia na mu dimnika duru ho ono na ye beto ama wo da bi tie abrabo eya kwankyere abrabo eye sunsun abrabo eye tumi efri eneko si December NPP mompa yi enye sa confusion o ma settle confusion wo NPP. I will see too much GH and only this one. She must subscribe my channel. We are subscribe my channel. We are too much GH notification bell on the social media. Upload video baby on Sat every time I can say aha. A spiritual shows, political program, trending news, and the breaking stories in Kwa and I the airborne and the army by the Abusia Educho. Ninyan say a fee, yen name say a election year, and it's say election year, it drew sad and not a deal for no, the dona ejuma asori ye pa. And the encomisha akese akwankyere akodo a wo edi kufom ema politicians ne de ene na eyebede na asofo baako aga na ha de wagidi ye pa o kan ho ana ba bia internet ne so atadi ene bazooka ena waba abe life edema NPP fo a o kire enime bi asunsun famu wo se omoye ene se omani ana ho a ne ebeba ababeto so fani e kire se nyame nam ne so e hye nkom kire Bawumia se opese owini abane de a oni napo ampa Bawumia so eyi napo an nkomhye no anto afo na oyi napo wieye no echi edien ena asi asafe de mpufo anhwe yi a owene anase ohaw bi ebetimi ababeto busuama yenko nyenko se na sofopani bazooka ede nkomhye NPP fo 31st all night na urade nyankopon da na di ma me hu se Bawumia achusu napo tio me any odifo at 31st all night first o urade nyankopon ma me hu se Bawumia achusu napo na asanteman aditwi eko support no na yebedin komobi ano na mama ye the great azuka amansie jatabruwa amansie sunsun kese amansie jatabruwa ena mepe obi a wo frɛ no ho so ye sunsun nipa mepe obi a wo so wo sunsun wo de wiem aye ene wo de wiem aye kusukusu asensuo ba asensuo nto asensuo ba asensuo nto asensuo ba asensuo nto hwe me say emfa spirituality en diagro emfa sunsun sam en diagro ba so type screen no tierie pa me say me no odifo a awurade nyankopon ma me hu se Bawumia trusu na po na de dom adi twi eba be support no ene ye Tuesday na me pesa me ma hwa ade bi kakra hwe wiem on de wiem aye asensuo ba asensuo ma me ana me sa ka se ade a beba ma hu no ma bi egu akwam ni se ensuo bi beto yetusu na pa ensuo bi beto ase ba ase ewiem asesa ase weda na dane ase ensuo ogu omo e wo life e wo TikTok me ka sa prophecy no so wa ha se ase ensuo beto ase wiem ase ensuo pese to ase wiem ase mframa bi be fa kakra emfa sunsun mu ni agro. Me ba God bless you. Emfa odifo a wo sunsun eni agro. Emfa enu nti na me say NDC jata na eja bedia o jata na eja sunsun abofo maso. Enkomhye bia nu a ma hye besi from dakais. Enkomhye bia nu a ma hye besi from dakais. Enkomhye bia nu a ma hye besi from dakais. Jata na eja bedia na so. Jabedia na so ni say enso bi beto
ye tusu na pa nsuo bi beto ase ba ase ewiem asesa ase weda na dane ase nsuo ogu omo e wo life e wo TikTok me kan sa prophecy no so wa ha say ase nsuo beto ase wiem ase nsuo pese to ase wiem ase mframa bi be fa kakra emfa sunsun mu ni agro me ba God bless you emfa odifo a wo sunsun eni agro emfa enu ntina me say NDC jatana jabedia o jatana ja sunsun abofo maso enkomhye bia nu a mahye besi from dakais enkomhye bia nu a mahye besi from dakais enkomhye bia nu a mahye besi from dakais jatana jabedia na so me ni odifo a sunsun da na di ma me hu se ya trusi na po vice na ededom twi eba be support Bawumia and one would yes you himfie one would yes see a vice na himfie aboja ya ka sunsum na onti sunsum a kawano tum wo mu nyina to aba ne bi a wo no mo na ye campaign tum yakoto ya no nya 12 8 ni fa hen ya kwankyere fa show tirim enu nti no nipa bia ye odi hunufo hwehwe hyebre ehwehwe nkrabia ehunu se adane ana enane odifo bi atimi hwe nipa nsem sei metimi ahwe won nsem sei ahwe wo nature eden na wo de ba asase so ehemfa na wo beduro tambe na wo bewuo tambe no how be ba so tambe na mane be to so de awurade nyankopon be dan de a kire me no eno na mehu abrabo ye tumi ani sunsun opesa me ye hwehwe mu me ye busa wo abrabo so betimi afa number no 0555 112411 0555 112411 0277 204082 0277 204082 tieni he Ghana oka kwase bi bedu atem oka papa e bedu atem wanka papa e bedu atem minsro bia minsro he fi se me do ka me hono sunsun edi machi no anatie na hye ne nso se me de ma me hu ohun ni se me ye oman difo enya politics me kan bo me kan wiem de ebesie we na eba MP we ye betu no sei na beba maka chem se Ashanti region NDC wo 5 seat magic 3 NDC our 5 seat magic 3 me the great Azuka NDC wo 5 seat was Santimem magic 3 me Azuka magic 3 afi me Azuka magic 3 NDC seat na wa Santimem no magic 3 memo mutu magic 3 memo mutu asantememu a NDC seat na wa 5 no so omosomo wa D4 omosomo wa malam omosomo wa Confʋsion ye behwe hwe ya kasunsuma na obi jimifo bi di atem abrabo ye tumi ni sunsum unni tumi akwa no tum me no D4 at 31st all night ye be wuram na Awurade Nyankopɔn da na di me da hɔ na hu se ye tusu na po ne nipa di twi ebe support no asantema be di twi de wajime de ha obetron kwaza so ma me dem odi agro the party no na onipa oti sunsum di ya senti ase onipa oti tumi di ya nti ase onipa oti sunsum di ya nti ase efri ene ekono no ma ya de ne se Bawumia ba be wura santimem be wura mu wi a omo pe problem e de ama NPP party no na NPP party be started no fe say omo pese Confʋsion beba we beka say dabi enti muntie de aduro no enye da na asefo de aduro no enye Nyame beye eya kwankyere de aduro no muntie abato enye dom na obekọ omo ho na kyese na yede to aba obi koye campaign ne campaign team no ye 20 omo nyina nso to aba ne bi ye to ya no anya 5 campaign for no way enti NPP mpan for muntie enye se mu nsa dom gu ba bia asole ma gu ba bia na mudim ni kaduru ho ono na ye beto ama wo da bi tie abrabo eya kwankyere abrabo eye sunsun abrabo eye tumi efri eneko si December NPP mompa yi enye sa Confʋsion o ma settle Confʋsion wo NPP
ye ka de wagimi ba betwonka yen ya pa ho me de udi agora mekese obviously say ensuo ebeto a ewiem esesa enframa fa kakra ebi kura wo nso de pese kakra eye yoyo na at season we say na enim say afi nsuo no a eto ensuo no to yie pa ewo mu eye yoyo kakra na ate kakra etere bo okra de bo ho a the whole day ni nyina etimi ye ensuo nko anti so ba bonti be ga say na ewiem asesa na ensuo beto na say frama be fa na say ensuo to kakra eno no enye nkomhye because insuto bremu ne wonti no wo decide we be chenkoma o share nkom prediction bi na predicting na abam ebi so kra kire se ase asofo no omo ya ama na yedodo efina aba na ye di nto mahu se afi ya abato afi ne de ene omo nyina be fa so de age omo di nom de atrendi we num no concerns ana se ensem bi amanfo keka kire se wo di video bi ba bontin se wo so mo hwa omo kire ma de nti bi ma dwen kire a omo kire enunum gidi se won so o wa nche bi betimi achentima yehu e wo comment wo afia hanso too much please so wonya ya me subscribe my channel we na mi adoma no so se na be ya upload video bia onsa betimi aka okọ Facebook onso a too much gh ene enkai ni nyina honso aya na wa like na wa share e de ama me that's macro